Ekipa, jesam stigao na vreme. Još 10 sekundi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Evo ga. Izašao je. Izašao je novi vlog. Što je to motivacija? Ok, super, cool. Full sam uzbuđen zato što je izašao taj video i full me zanima što mislite o njemu. Ali ipak neću sada pogledati niti jedan komentar. Znači pustit ću da se stvar malo slegne i onda ću lijepo ujutro pogledat kakve su vaše reakcije. Koliko vas je došlo vidjeti, koliko ima komentara, onda ću te komentare lijepo u miru pročitat i to je to. I neću sad gledat. Evo. Znači, izašao je doslovno prije 20 sekundi i već ima 120 pregleda i 8 komentara. Znači, još niste ga teoretski mogli pogledati. Ali, ok, strpit ću se lijepo do ujutro i onda će ih biti sigurno jedno 15 i onda ću ih pročitati lijepo. I svima ću dati srčak. Pa kaj ti je to, mislim, do ujutro je samo onak 12 sati, ono... Sad idem pogledat kak ide video, da vidimo koliko ima pregleda, koliko ima komentara. 2333 komentara, čovječe. Prije 5 minuta se neko dio. Bojan Zdravkovski. Sve to može da popraviš za ovu godinu da snimaš vlogmas. Saša, otpratio sam te, nije bilo novih videa vloga, sad ću te zapratiti jer si mi dao motivaciju za to. Pozdrav Svete Klare, bok. Marko, kad pogledamo one stare video prije nekoliko godina, kako je to brzo prošlo, sad skoro kraj, kako vreme leti, ide. Nikola Radić, hvalite nam puno i vi nama. A za Beast, hvala na update-u. Gdje si napravio sliku Hendrisovog mosta? Ja mislim da sam mi radio na onom CV-u preko interneta. Uploadaš sliku i dođe ti poštom jednostavno nakon tjedan, dva. David Tadić, hvala za ovo. Thanks tebi, David. Napokon se vratio legendan, kaže Antonio. Buraz mu niste gledali iskreno jako dugo, ali hvala, Gaming League kaže. Smatram da zaslužiš puno veće brojku subova. Ne ti koliko živimo u tvojom editu i idejama za snimanje. Hvala ti puno, Fran Nikolić, to Dan mi je ko popravljen, Vasilije. Kruna, jesu tokom pauze stizala pisma, paketi pokloni. Da, nažalost nisu. Taj poštanski pretinac koji sam imao, nažalost više nije živ i full mi je žao zbog toga, a bisam se sve ovo zarolao, onda ćemo ga opet aktivirati. Gaza samo jako, ono su Hrvat, dobrodošli na taktin, ja ne mogu pisati koliko volim krunček. Ja Čižmi, svaka čast meni život nije bio to dok nije bilo tebe, Makse Danijeli. Hvala ti, eto, nadam se da ćemo snimati još dugo. Lara Kraft, još jedan video. Čeo, kralj se opet vratio, samo nastavi snimati, obožavam gledati tvoj video, doslovno sam. Ne ti si moj djetinjstvo, sad imam 17 godina, gledao sam te 20-30 godina, wow. Da, puno vas je sad došlo u tu dobu. Andrej, aj napokon, Silvester, odličan vlog. Tomislav može, drago da se vrati prijatelji, baš se veselim novim videima i novim razgovorima. Ja isto. Čim više, tim bolje. Indigo, bro, ti nešto uvijek imati motivaciju, zato moraš biti discipliniran prema cilju i onim stvarima koje ti poboljšavaju život. Vidim da si dosta mlad. Jak zadržiš ovo u glavi što si sad tu napisao, top. Odličan komentar. Karlovski, motivacija, privremena disciplina je ono što ne drži na putu. Vidite koji ste braća, čovječe. Je, istina, ponekad je to jako teško ili gotovo nemoguće napraviti, ali slažem se s tim komentarom. Lana kaže, toliko radost mi hvati kad mi stignu notifikacije tog novog vloga. Karla, Žderis, Market. Kozmobog, prvi, imamo 2 prva. Po YouTube studiju prvi je Borna G. Hvala svima za komentare, top. Sad ćemo svima srčika opaliti. Pa djeci ti meni. Ja vidim. Tako, moli kopčela. Veselje.
je tata došao. Moli šetala, tražila tatu. Bravo. I evo, našla si me. Ko ideš sa tim? Idem s otijem. Drndalom. Malo ti je zima. Zato idem na trening, kuć da se zagrijem. Lijepo nacijepaj drva. Sad ću odmah i ponesem. Trešća nema, uzmi te 2 kante gore, nakuri peć u kuhinji, kamin, centralno, promijeni tapete. Na tavanu sve. Curi s krova pa vidi ako treba možda one ljepenke gore sa Brennerom malo, znaš. Tako da to ti je to. Za tih sat vremena dok se ja ne vratim. Ohoho. Zipa ovo. Stop znak i rupa. Još od malena se pitam od kuda svi ti znakovi po cestama. Znači kak znakovi nastanu. I sada evo 40 godina kasnije konačno sam dobio odgovor na to pitanje. To je nešto što će u budućnosti biti prometni znak. To je sjeme od prometnog znaka. A ovo tu je rupa i onda vam dođe znači ovi iz cestarskog poduzeća i onda taj znak ubace ovako u rupu i onda vam na proljeće izraste pravi prometni znak, ono sa onom stabljikom. Ima tu niže jedan pa ću vam pokazati. Nije stop, ali je znak za parkiralište i evo vidite, znači onda na proljeće to iznikne i postane ovak lijepi znak. A ima još nešto, gledaj. Pošto je sad jesen, onda znate ono kak lišće pada i to sve i znakovi, nažalost, imaju svoj rok trajanja. Evo ovdje imamo primjer jednog znaka koji je uvenuo, vidite na vrhu nema ništa, znači ne znamo koji je to bio znak prije jer je otpao i osušio se ko ovo lišće i ostala je, vidite, samo ova tvrda stabljika koja će isto nakon puno godina se pretvoriti u kompost i to. Cool. Ja vidiš, nikad nije prekasno da nešto naučiš, ne? Jeste imali kad osjećaj da vas neko promatra? Imam taj feeling. Dobre, mislim da sam uzbrisal, kogod da je to bio. Evo me na Velosajmu, ovih dana se tu održava ovaj sajam knjiga Interliber i fuli gužva i zato nisam došao s autom jer se praktički nigdje ne možeš parkirati. Znači romobil je najbolje prevozno sredstvo u Zagrebu u zadnje vrijeme. Evo, čak i kad je hladnoća, fino se obučeš, staviš ovu masku, stvar funkcionira, furamo se. Znaš šta tu lijepi znakova ima, vidi ovo, 30. Evo, još jedno. Eno i tamo dolje, 30. Uprava Velosajma se odlučila za sjeme znak broj 30. I dobro im uspijeva. Došli, evo mi u džimu. Pogledaj. Evo ga, to je taj. Ok, šala mala, znači ova tu lutka, meni se služi da izreklamira nekakvu sportsku opremu tu u džimu i tu već stoji mjesecima. Ja svaki put kad uđem na ova vrata tu i kad dođem tu do recepcije se scimam i okrenem se ovako u desno jer uvijek imam feeling da neko stoji iza mene. I evo, to je taj lik. Barem 5 puta tjedno sam ovdje i još uvijek se nisam na njega navikao. A ima dobre čale, malo su mi prevelike do duše, ono kod imam skijašku masku. Još malo i gotovo. Evo ga, hvala ti, čao.
Denis. Krunček. Pa otkud ti? Nisam te vidio još od prezadnjeg vloga. Trebalo bi krov postaviti novi limeni. Di? A selo blizu Kupe, Letovanić pa Stari Farkašić. Da dođem u Stari Farkašić postaviti krov na kuću. Sad. Pa ja... 20 minuta posla, gotovi smo. Ja sam s romobilom. Super. Pa to je 80 km. A dobro, a onda krećem, šta sad? Ajde, taman će ručak onda. Dobro, ajde. S romobilom u Stari Farkašić, onda bolje da krenem. Ljubljana, Maribor, Karlovac desno. Mislim da ću morat lijevo, Brod, Varaždin, obilaznica pa onda autoput prema Sisku. Evo kuća. Došao u Farkašić, ovo je Denis. Mislim, znate ga, 4. badminton turnira na Murteru. Slobodan, nadzornik, Davor, pomoćni majstor i Robi. To je evo ovo malo tu, s moje lijeve strane. I ovo auto. Nisam došao. Takav imam i ja. Jedna riječ o Robiju, dvije. Moja punica bi rekla anđeo sa krilima. Robi kad postavlja krov onda ne curi, a kad kuha onda curi. Sline cure. Još eto u ovim krajevima Robi je drugi naziv za kad je neko dobar. Kao budi ko Robi, evo, to je Robi znači. Iz te poslovice. Jel tak? Sad kad vas krenu opsjedat, bit ćete ko kumček. Njega isto zaustavljaju. Ok, ajmo delat. Pošto sam došao s romobilom, nisam mogao nositi još i drona, tako da baš dobra stvar je to što Davor ima minija. Evo minić, pa ćemo vidjeti malo kako ta kuća izgleda od ozgo. Samo se ja maknem. Sigurna udaljenost. Kacigu na glavu vratiti. Dobro, idemo još evo. Evo cool. Znači još jednu stranu kući treba riješiti. Ova lijeva strana to je novi pleh, a ovo desno su stare one salonit ploče, to treba poskidati i zamijeniti sa limenima. Inače ovaj kraj tu je dosta porušen nakon petrinskog potresa i brdo kuće treba obnovu. Sad srećem ova tu kućica iza je montažna, tako da na njoj nije bilo puno štete jer je lagana. I ova zamjena krova zapravo nema nikakve veze sa potresom, to je čisti upgrade. Znači rješavaju se starih onih salonitnih ploča koje su kancerogene i svašta nešto i meću ove nove plehnate. To je eto to. Viski? Zipa da ti Denis ne bi šiju obrijao. Ne znam jesi se skupala. Kako imaš dobru majicu, Denis Ivanić? Daj, ajde, pusti to ovdje. Ajmo reći Denisu da sam ti dao. I pomalo ona utrka s vremenom jer sad je skoro 3 sata popodne, uskoro će mrak, tako da se moramo požuriti. Robi ko Spider-Man čovječ. Da. A i htio bi zaraditi taj ručak koji sam pojeo onak, da ne bi ispalo da sad s vama snimam i da niš drugo ne radim. Majstore, reši me.
To ti je prva ploča u životu, jel? Prva El Pika. Neki miksel me pravi. Mrak nas tjera kući. Dečkima je ostalo još za sutra samo pola krova, ali onaj najzeznutiji dio oko dimnjaka treba je oko onog priključke struje prekrojiti. Četvrtina krova, ali ona prava, ne? A i mene mrak tjera isto kući jer sam s romobilom, pa treba sad krenuti pomalo prema Zagrebu, jel? Koji mrak, čovječe, kuću ja sad. Denis, ovaj put jel, ide na Lekenik, na Sisak i na autoput, mogu ovuda. Ne možeš, tam je slijepo. Vraćaš se u Rikvest. Dobro. Da, ali samo pali svjetla na romobilu. Neko je sam kod kuće. Kako je to meni sam kuće, joj. Kuće samo kod kuće. Ajmo ući, da ne stojimo na promeju, ajde. Ja, kako su te ostavili sam. Super dan, moram priznat da je ovaj posao, fizikalija, bome, ko se s time bavi svaki dan, ne treba mu nikakav kardio. Da smo tebe imali tamo, bio bi cijeli krov gotov. Evo.